B5 Mafia ma MK Anchor Raiden AKA Balance Man Heaven in a keep it Motauku Nya Kusaiza dan Bakanditi kanandafu Zinza usazo sara uchisafa Kurara upenyu wekudenga fanika gafa Handifare kuona urirova Yawagande Bakanditi kanandafu Zinza usazo sara uchisafa Kurara upenyu wekudenga fanika gafa Handifare kuona urirova Yawagande Kumanya andiko kuswika Kuva yako iripo itashika Utanyata kutakwa nekustika Mafia mayembe Yawagande Mwanangu tilo Shelelelele Ditererere Maruba enyika pererere Bakanditi kanandafu Zinza usazo sara uchisafa Kurara upenyu wekudenga fanika gafa Handifare kuona urirova Yawagande Bakanditi kanandafu Zinza usazo sara uchisafa Kurara upenyu wekudenga fanika gafa Handifare kuona urirova Yawagande Zinza kuzinza kupere Kwete kuzokura iwe wawa murwere Mashoko aya chiterera zisere Ndataura marumba enyika apere Saite vanu ma VIP Vano kwi RIP Usaruwe nimzi Lefa is easy Mafia mayembe Bakanditi kanandafu Zinza usazo sara uchisafa Kurara upenyu wekudenga fanika gafa Handifare kuona urirova Yawagande Bakanditi kanandafu Zinza usazo sara uchisafa Kurara upenyu wekudenga fanika gafa Handifare kuona urirova Yawagande Kumanya andiko kuswika Kuva yako iripo itashika Utanyata kutakwa nekustika Mafia mayembe Yawagande Mwanangu tilo Shelelelele Ditererere Maruba enyika pererere Bakanditi kanandafu Zinza usazo sara uchisafa Kurara upenyu wekudenga fanika gafa Handifare kuona urirova Yawagande Bakanditi kanandafu Zinza usazo sara uchisafa Kurara upenyu wekudenga fanika gafa Handifare kuona urirova Yo, Bevan, tell Mr. B5 to out of the boy there. Sekuru kunguru out